Saya mungkin orang kata macam selfish kan. Dalam hidup ni ada banyak simpang. Tapi betul ke bahagia tu milik kita, bukan orang lain? Jom kita tanya dia orang. Okey, untuk kita menyayangi orang lain, saya rasa kita kena sayang diri kita dulu. Sebab kalau kita tak jaga diri kita, macam mana kita nak jaga dan sayang orang lain? Sebab orang lain belum tentu sayang kita. Macam mana kita sayang diri kita? So, sayang diri kita dulu. Myself first. Sayang diri sendiri dulu. Sebab I rasa macam kalau I tak jaga diri I, macam mana nak jaga orang lain kan? Oh, of course sayang diri sendiri. If you tak sayang, tak bahagikan diri you sendiri dulu, you tak sihat dan sebagainya, you cannot do that to others as well. So you bahagia dulu, you happy dulu, you sihat dulu, barulah you boleh bagi semua tu dekat orang sekeliling. That would be my first priority lah. Untuk orang yang kenal Dina, walaupun saya selalu bagi nasihat dekat orang, sayang diri sendiri, tapi secara ikhlasnya saya sayang orang lain lebih daripada diri saya sendiri. Dan it's actually not a good trait, tetapi secara ikhlasnya itulah hakikatnya. Saya sayang orang lebih daripada diri saya sendiri. Sayang diri sendiri sangatlah penting. Sebab saya rasa kalau kita sayang diri kita sendiri, baru kita boleh sayang orang lain. So kita tahu harga diri kita, kita tahu our worth. Ya, so I pilih sayang diri sendiri. Saya mungkin orang kata macam selfish kan. Saya akan ikut gerak hati saya dululah, saya rasa kan. Dan mungkin meminta pandangan daripada pihak keluarga. Tapi apa-apa pun, saya kena setuju, saya kena suka, saya kena selesa dengan apa keputusan yang saya nak buat tu. Kalau saya rasa buntu, tak tahu nak pilih, barulah kita rujuk dekat orang lain. Macam tu boleh? I memang akan ikut kata hati I. Kalau family I macam cakap macam ni, saya akan sekejap I ikut kata hati I lah. So in this case, I akan ikut kata hati I. Saya ikut kata hati. Saya seorang yang selalu ikut kata hati, walaupun kadang-kadang akan bercanggah sedikit dengan family, tapi saya akan dapatkan restu daripada family dulu. They will tell me, one thing about saya ni, saya very transparent. Jadi saya akan dapatkan restu daripada family saya dulu. I memang seorang yang sangat mengikut kata hati. Sebab I rasa every decision yang I buat dalam hidup tu, I yang kena hadap lah. So yeah, for me, ikut expectation diri sendiri and bukanlah expectation orang lain. Oh, ikut kata hati I, tapi dengan izin Allah lah. InsyaAllah. Thank you. Nak bahagia kena pandai buat pilihan sendiri. Jom kita saksikan bagaimana diorang tentukan arah diorang dalam Mutiara dalam Debuan Kabus.